validity ko iha saudoso niya mata isip. Pimal ka na television timar post iha saudoso niya mata isip. Pimal ka na television timar post dadaw ne hetang nomos família Husi Matibian Dona Isabel da Costa Ferreira segurança máximo Husi Polícia Nacional Timor-Leste no FFDT maluksira atau hatene di kuitang informação idane hauselori tabot sira ba kampanya misa requiem ba mati isin Dona Isabel da Costa Ferreira e Bandiri. Kita begitu kamera menghadap langsung. Calma.
Maluk sila ito to kumpanya kata kepemati. Del posto di Israele. Ma vede che Dio ti dà il male, a tua via, della Roma originale. Vede, dare con amore instaurare Israele, non sia dare con la mia amore di sfornare. Então, parece que também o desaparece na Roma, o amor chegará com a glória da costa da terra, a missão de uma Roma superior na terra. Missão da terra, nunca será, não viu o defeito uma esposa reservada. E na dia boa vida, vai caber família com nação. Oleh Israel, dan mereka di wanita, mereka kafir, mengenal dia, dia berusaha operasi. Oleh Allah kita sila mau responsabilidade, perseverança dan ekonomi. Untuk kondisi dua gente, seorang atau ada dua, kembali kita mau responsabilitas. Dia Dia
keuangan menjadi mampu.
Signore, la vostra carriera, l'esempio sulla possibilità che ha famiglia ma se imparano a forense, testimoniare attivati se uno ascoltazione e invoca in Deus a paz eterna por ela e o consolo do coração daqueles que choram a sua morte. 9 de junho de 2023, do Vaticano.
Mai Roman Rohan, Kami Hassai Bainabal, Também Canada, Isabel da Costa Pereira, Nevedivado Losco, Tambardoni, Jesus Cristo. Turunnya apa solo Canada, Wanita yang turun dengan glória. Ia adalah parte untuk Malaysia yang dia terhormat. Oleh Jesus Cristo, orang-orang wanita yang untuk dia Espírito Santo. Love is the new joy. Joy itu yang penting. Orang terjadi atau orang yang dari hati yang muda, hati yang terjadi. Kode itu harus dipakai dengan kita. Orang yang datang, orang masuk mulia, yang itu sebenarnya mereka. Orang yang